Mensang Mwomwen ko. Ranwatoya eo mensang kaselel, mensang lingan, mensang makauno Koht katun kapagata on kitrail, sabulma aramas. Atay Jacque Lebaivalu callwet iwia women focusong men bombe, men wia kiyai masan the patron kakelaka kitrail men bombe kan. Sambar silu samalaro nganen Koht sairaki ay more yan focusang men bombe ni kalong kiyang men bombe masan ng Koht are yasa to pekarang Koht wa tapo yebun sasa wegi so mawa ya wita aramas lock mi minani winta iyan sa womet are pakamiyang katstobong kola iman welcome korusia metodo ta kalangan kiyang kami amopuligi sabon mamuyan so pakamiyan to ta patrong mona teban tolay mangkapakap main kaun Jesus kalangan kami kapag amaro misaraw kalangan kapag kiyang kami sabon mamulimpak pabolo mo magatin yang kit wasa koros na naraban sampa korusia maban rong nile yo Lord ngen saraw kam katun kater nan malarail nan morail kan nan aray malil nan aray mongyong main Koht kamu man mesota limit kitar mas the limit kamu so sa lukur yang kamu yang katun kaun kitata kamu yang katun kawasa kat malil at mongyong kitong kit poson kitong kit kisakisan poson kitong kit kamor mentung tinan sapol mamo masan kamu ye masan o kamu meseo kupana ranwat kapag kiyang kamu mor korusia metoda mor korusia me pantoda kum katun kupuro kapayata at hanso numaro mo kalangan count Jesus mawiyat count at sangkamor amen 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 kalangan ng kumail koros metoda rika kilang ayanti kan ay kasen kan o ibil men lugay ang kumail siya makmay ka share Pueden kola live on Facebook. Masanen Koht met me ook yang getel. Pueki kapora me niya sa magtel lockdown metodrong tel met wat tamak tel tama wiwi ay men kogi de online live puyen gagan gereji getel population in na aramas te jonai way. So dama wiyawi cebang kak wewe kemau nang puksarau cebang watak nus cebang kilang lam puksarau cebang kak wewe kemau puksarau kat dia yang kecil menai so met melel me mia so mau me ye karaba op so mau aramas me wiyata aramas buka rau ramanen kaunta samba sangnan 15th 16th century ago I struck up so ia rai plan ia para tamet ong rail relama me kapterer ong trail magchay wat puksaraw chay banasa magchay memor ni munanso so Karaban Bible study watch kano nganen Koht pangan giniya yan kak encourage you ke child men bombe child ko na bata so ma ke yang minan krubet I title ki ko na bata pogida ischoko so ya momotso ischoko so ya wiya ba ischoko so ya ta ikos yak Thailand no bata magchaikin kaudak magchaikin wadawat magchaikin yang songgan me pit taika claim kimi ba yang kolanan lang amanaman ke child mia pena child answer aptami men watong ke child tame masanen Koht nan arena sa melak tanaw yawi trinan so aramas me bilkin kolia te bilkin message ang ya pwek ramasa pwek so ansa we kon me yanana share tame yasa Puyen kak koyang iralakan me menrong. Yasa me masanang Koht masani me nimunan so poson aramas todo bam bil luotala. Poson aramas todo bil ban kailongi. Aramas todo bil ban sutra kamelele. Karapanay wato masanuet ong iralakan me raprapaki. Ong iralakan me menrong. So a child resen in rana to saya Ibose na ne child grupo nan wicked. Ako saya men studies in the presence of God. May baninda ni Bonbe yamo manarama sa manakas kasinen mon kauno. So kauno niya tuwa na kat nan moles sarawi irong dipon samba songa naramas mortes lumia. Eu mauro kitay korusia ibudio kair talale. May aramas tiban o toror sangot. Karyan mauro aramas mawiyata rail pilipil porene wong Koht. Kasilun mauro re wong Koht ro rapangaki tapo kauno panding kat teta re katarala rail poson. So imo man kauno ay rong ti pon sambawat ansawat.
So kayon mauro mi bang kasaya no why natural man mi kasaya kacay korusya iputi kacay korusya natural so tra mani puti cha kan gola nan lang so tra mani puti cha miya raya wang kot pwede kot kapagata lango samba nan malika kariyesak payo masani ya katunga pagata lango samba auta pakoros sapulma pwede yatami para sabay kata ninchapyo Satan potlong o litere takapagapagin Koht karada aramas koros me ibuti pon sambara ibuki ditip so ibang ko saya scripture ka komkak Penka tarabwe more niyan so makamupan talk lesson may posted there. So nan Romans siluri esak siluwa kasi for all have sinned and fall short of the glory of God. Korusya rail tipataro retoror sang Koht. Nan Roman wanori esak silu painanti mela. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Kisakisen Koht yeyi more sojuk. Or more so to watch pantiarakture in Christ Jesus. Nan malkaka lumesa ke lumawa kasaya magchay lupukiti tip. King David na market David de masani ibusang rena inono ibukiti tip. Nan Roman lumaw isa kriya wakas kasaya pueki tip pot kilong atop ponsambawat sang renol traman. Kareta tip pasong korusya. Ti korusya aramas koros iputi ponsambara ibukiti tip. Isaiah wanesa bayo wano o kasaya atay wiwiya maukan makchay pan koto chay lama ma atay wiwiya maukan pang kapure kitay la renkot so maingo nang kayong current riyaw isak bayo kasaya natural man to aramas me iputija I aramas sojok nganan Koht patlong lale song karas me pit Koht emaliki Aramay ikak testify pa mele lan so mi kairta ikin yang aja sarau ya Koht so ya tongya me ko ngai ka kaun insene so insene to eta Koht as a kalam is a chaka melele ibil is watawat ide bigin kamang korurki abolel clock yesa makasandian Koht mo niya ileler sambar yesak silu ya prong me yanane sapal aramas panim sapal nganeo panso la kalekele nganen Koht pampatlong rea so nan son silu isa kwalu masani me aramasaman me so kamele la kauno alialu selipon sampawat ap korea te pe kadeiken kauno mi me pona maur nan son isa payo wano Jesus pen masani me ngoi man ngai me melen ngai me maur so chama kola ren samay maso chokoto re chai bil we nan son silu isa kwano kauno masani amin puksaraw ka dede yang kacay makauno limpakong sambawat ime ka chikito ki sapul mayeras me poston lai sa trabanan ke mor abe sa traban mela sa trabanan ke mor sa kamu yung ay kasambal chan we ke Satan bil kamelele me miya Koht kamelele me miya Jesus sa poston lai sa kasamoy I work pasangi armas korusya ka aramasin poson jekan reasa Jesus apreso traka samoi reso traka kamelele po kamelele weweki pekiang kamelele weweki kasampaleki kamelele weweki pakong okay nan Roman limau walu Koht kasale yang kitay sabol malimbak niya tay minan tip apokilar te pachaikan minsa mga person o korusya. Okay, so imemen kakela kakin kecil, nintuan ay kasayayar, sangan maur silumia, kayon mauro korusya kotolale. So ranwat ma kacang korkorong at rong ngilay, saik pakew kekon, kakin yang saraw, kakin mayroong, kakin bodawat, kakin kiosa mamiya Koht. Ap kape kasal kicha makamela ranwat kabangolanan lang teso, kasalapan makasay kono pata. Lang song riyapan uyawi. Magchel so lang kilkilang lang. Ewi mo samba makaroon sang mo samba rupture to wada pabok tala na rin mo poson kan so inante na imen Bible study imen challenge rupture kacay koros me ban sucha rupture kau na ba mo itang Satan ang kalokasamba mo na pan kam sakala so armas koros chojo so lang pan sucha rupture pogida kacay sucho no pata Kacay so jono bata. Yamu mana chay pa no bata chay pa nipsapal chay pa mo itong Christ and potlong na chay more.
amak chay muidang Christ chay moran to yop to chay slack silly pepon sasa yi karapan lockdown wa pok chaylen kauno muidang melen me somawa de men made aramas mo yata somawa put plan and evil puen kau and control samba so melen me Satan we ama kauno muidang pokida kchay sapol mokan chaylen patlong nanim return kchay dinana chay bara lugur langkot kapakap kalula weliyakap ma mia aramasamani mumunditi yang yanana ma ko ngai sawat ma mia aramasamani poi pantang yanana kapungal yanana kapungala ay mor poegi bebuk tala ekoransang imunanso makcek lang sign koros wiwiyawir makasala yang kecai imunanso bebuk tala koransang imakareta kestumen kamelele memia kauna kapsucian bebuk tala aramas me bam bebuk tala aramas me righteous or holy. Okay, atal righteousness ko sang ren atal lipsapal. Inchang Christ kelep kakuyata atal makalagal. Socha ne chay morning mayrang socha chay watawa socha chay kaisisel socha chay kinyan sarawi socha chay wiya mau pan wiya yang atal mau ren Christ. Inchang Christ kelep pan yang chay mau ren Koht. Inchang Christ kelep yeyi karabana chalana ne lipsapal. Yeyi karabana chalana ne pona sambag chay aramas chay lipuki kisiti. Chay ban mekila tip. Inchang Christ kelep so yamomunay panal inchang Christ pampungki yang Koht tame ko chun masane kituan ngoy aramas tipanaman inchang Christ kelep so iban acknowledge mo ngoy aramas tipanaman inchang Christ kelep makak kamawiyala makak kamakaleyata makak makongya so iban istiban kanagela Bible study ya iban kanagela po mesaikin to luga yang Christ am nor melawan kian so mau luga yang Christ am nor makisa to luga yang Christ am nor so jam ko poroporon nor sojo aramasip sapal kelep kaidek chon sarawi me bangolanan lang aramasip sapal kelep me bangolanan lang okay aramas to kamelele tame kininta raganinta Christ polar atayana ne gib sapal Christ polar ong aramas ko Rusia pun sampawat ab me ban mor sojuk kelep iralakan me sapal iralakan me pona sa Christ iralakan mendangoy aramas tipanaman makong tipaikan katlong lalay wuten kiniya inchang Christ o kauniyata wo chay mo itangaron wiya chay kaun kay daga song kamorap kaun o son kamor iban wiya kapakabe o iban uti o iban kanagela clock walu time in away so to it so wasa kam kat ya nan champa samui sutele bilbil nan stoza wasa agis makam korkorong ngilay masay pake makauno kat to pongat ikos ko saya rapture sutukos ko saya imun sampa ko korusia mako saya rawi wiya koto karta imun sampa karan tama karan sang ye rapture rang koros kamu yongay pan pertama tematawa makcaban yang pepuk tala teso buksaraw ka tete yang kecil riaman pamiminan eu pedra man pa was sanga manso riaman pamiminan motwala man pa was sanga manso so kalangan ibang kapakap amen kamu yan wiyaki amoy masaik pageo kom lugay ang Christ am mor count Jesus ipartisan kamoy ipungki yang kamoy mengoy aramas tipanaman sang niya iputi koirta olele to clockwet ikamelele menchang Christ kelep nituan ay ronger sabon mo masani kom katin magagiyanya tipekan kom katin katlong lale kom katin kauniyata kom katin buyakin yala isaramas makom katin kupurki yen wuyala amen o maing siyowa Koht ikalangan kiyang kamamor korusia pon college temebilban rong lemor ipagiyang kamangen saraw kamayang katin saira rail mor kom katin toga rail mor o Lord kom katin kawit kin rail tame melelo ipelian tao ikawudi nganan pitri, nganan prapa, nganan kemela, nganakan chorus, mengan saut kentatongi. Pen kom katin masani, mengan saut in sampawat, perelar masana ramas choto,
Koran kakamelele tamemelel. Ay peliantao I kaus. Nganen kau. Nganen kam korusya. Nganen attack korusya. Mein Koht rise faith. Nanat more. Oi kapagap kiyang kamu sojugat kamu yang gatin wato metodro. Meban men rong sabal mama masan. Sekapre yang kamu yat kabing. At kasabay kalangan ang kamu count Jesus. Mewiyat kaunat songomor. Amen. Amen. Peace out. Clock walu. Away time. Sojugat kalangan. Welcome back, Korusia. Ngay Jacque Lebaivalu broadcasting sang Maui. Jai Panjabdar sabulma Jai Bible study in Sojugan Ranwit. Iban continue lesson me iwian men sango. So Mia aman Ria child serabin may bilin 5 yedo when gak Koht sabanekis worship mona Jai Panjab. So kalangan kiyang kauno Omuyanso, nito na matotoda, kalangan kiyang Koht, kamelele nganen Koht, mesayra more, pagkang kakiyang patang kit so to can run what. Kamitang kauno clockwood, o main count Jesus, kalangan en komi. Kapang amaramusaraw kalangan kapang kiyang komu bebolo munanat more. Kalangan kiyang komu clockwood, makumgatin mo itaw, sang kakiyo ko pa nasapul mo masan. Ngayon saraw sotat, wewe sotat koya, komu memea korusia. Watong kamu yane pia morai mor kompigo tungku pura korusia metododa korusia mebilban patronki chmur korusia mebilban rong sabal mamu masan ibelianta kauti tatokan ngen south puede prapasan sabal mamu masan amasan on kak poputi nan pol mau pompongwat onan ran korus rain life what aban life on internet puyang kakuya source and blessing ang more koros mebang koronge sa kaprayang kamuyat kabangat kasabag kalangan ng kamukaon Jesus, mawiyat kawanat sang kamor. Amen. Amen. Wasa kamgatin katkatya, kampil katin batanggit nan kautak, sa menegis kautak, muna tayo bantolan ng Bible study kalangan.
Mangan in Koht. I hope you enjoy worship me child we apana. Kangong ekan ke child. Melama makakrong yamau. Apma message to Master Sansal will let me know. Queenie, kakak message to Sansal. Anyway, okay, Sansal, kalangan. Well, welcome ko Russia, man kian sumawan tota, pagchailan kak ewang kauno Koht, kat wasakoros nan irapen samba, aramas magino porpana pon telefona, ba kauno kat wasakoros, anso jogis, anso koros. Ima kauno ke bagi emanaman, elabalab, lokayang wayon da omnipotent, omniscient, omnipresent, all-knowing wogi umangi mekoros, kat wasakoros, agagong mekoros. So he quoted me take out the gong. So caravan we are Bible study. Because kabasayer men sangome trinarmas kin kolia merapilmen from kapaga. So you gamelele me tame chaile longok chekoros kauno moitong chekoros chailanga chokata me yakuprong Koht mwohn samba tabanum sakla. So iban Katogola cha Bible study me cha piatar no mensango. Mawai men pakar ki cha me koros me minan krupa to kauna patak krup. Magas cha milale kanan chiang kan milale boyagi lesson ka gunyata copy pull nan isasakila nan file nan album when serika ban sa ko sa yamura pan sa oja miminan photos. Nan photos, so lesson and ranat makaban kola nan grupo eminan photos kaga click so encourage young kami melau study and sama chabi minan nanim child rich di chai sa do yata talk 39 so child and we koskosa young go 39 so child and we what huksarao so melau ta tongki lesson ka bon lesson ka men kakarata chai poson Chai poson, puksaraw ka dede yang child me poson kung kosan rong masan and Koht. Monay banchap men katamang kung child Amos Walu is a keu because the days are coming declares the sovereign Lord when I will send a famine through the land, not a famine of food or a thirst for water, but a famine of hearing the word of the Lord. Okay, men katamang ki yang child me nan Amos Walu ay sakeo masani me mia lek la balap peu bangkodong pon sambawat kamelele me sai kuya bangkodo lek la balap strapa mi min monga te pil te tipso apapan mi min masanan Koht so imakareta anso geset puegi a child kakatra eu kupana te tong kupana media social media a child anso mawik child payaw daut pana Wagita sambaba nim sakla maingo kasi ya mensango me somawa aramas mawiyata miya puinin aramas me estokap nan 15-16 century oyo raman aray bang kaunta samba so san troto rawiya porang kamo makila aramas umma magchay lelanga kareta magchay watwata puksaraw chaliri rong news chay banasa magchay miminane munanso Pangkatokera was a millennial mensango. Okay. Men studies in the presence of God, the child title. So if I'm playing praying more in Bible study, come capture kata lesson on photos, nan grupo photos, lesson of milale. So what proof God's love toward human race? Tamaban tamak check a katede gide kamelele kemakot limbakong aramas. Eminan sa pulmamasan. So in Siluay sa kuno for God so loved the world. Kauno limpakong samba, may kachkito sa pulmayeras. May man me posoni sa taban mela soju kabanan ke more soju. So kasi yamen sa ngome lel chepele pilasa me miya kauno. Ari tamet chepan wongi sang chepel te aramas chekan me aral poson okay ulagis wasa apil
Yang rekamele mi Jesus, ceban ipsapal, ceban muitang kauna cai more. So nan Roman 5:8, for God commend this love toward us. Kauno kiyang kecil sapul malimba, niya cai miminan deep abogular te bacaikan. Imi agat kido ke Christ Jesus. So cai chat cai la nasa, me Christ bogila te bacaikan cai la nana uya megot ye kapriyang ya cai more. Komban mangi kauno Koht sabul ma yeras katnan mole irong tipo samba o ikiti anan marki pueng kat stido pueng kat tuicha kecil pueng kat patrong kecil pueng kat patang kue me kat kita pun sambawat o yipil bola so song karusia me samba song tiar ong kecil makin wat puksarau kauna pain warni kecil lero lela child future makcai wi wat klen nang kodial iwasa nang kodial i mecel memor nan rairam puksarau nan ran pukat karadai men encourage men kakela kai kecil challenge pepato mas-masan yeramen mamayer yeramen sakasakau yeramen mentaki pue kita ele somawa panak wayang kang kamelele somawa panak pena week kasampalyo weekend Easter wewegi samba chama-chaman Christ apolao so ma Christ pola inchame karedi 2000 years ago sambar yakit samalaro intraw makalagal intraw powerful poembil wuten santipom kan tipaikan ranwach intraw wuten waisan somawa ranwach kecai kam saulang cebang kamelele cebang declare cebang kosaya tama kauno masani the purpose of God. Purpose of God ye imebogila ba chailen more imebogila chailen an ke more unsak so ma because ya me so ma corona kosani tadagan aramas te udangan chapel polang crisis na wigat pan budan oisang. So imemang kagela kaking ke chail. Chachon chaiban play free correspond parala the dog songkan rodorot loud ko to muren met. Pogita puinin satan na sa trabanodi. Resongan kito chailen masaboyak para pan hanser ki aral pan pressure chipo turin solang sa tawa chipo ye mark of the beast ime de beya eminan nang kodial isak siluk mai ka jen watak abdami men ka ngong ke chail chukam kamasang ke chail apun men chailen pirta konta wasa po rupture pan buyawi Korusia me pan onono aral ewang Koht pan kelail rapan pepado masa-masan rapan segaway deep segaway inangkan mekaiten kupurang Koht ansa ma Koht pan moitan chailen rupture chepan rupture mon sweto apan lautla so Koht ito na spiritual man ni mensango ilita ang kachay kapag aleta Christ so meman me aleta Christ ay iwasa magchapa mo kitla sangiya nan so newe sa kriyaw para as many as receive him one chojo naral kan me aleta kauno he gave them right to become children of God akat kiyang right pungo manaman ran biala sa pulmang Koht seri okay imakarata so tijar chak chana sa makauno pola chanane lukeyangi na chamor chanane ipsapal masanan pompekin masani ibutisapal nan ngana chanane ibutisapal Ibru isa and their sin and iniquities I will remember no more scripture may baneo ki yang kecil ka ye inaon kauno lang good news ime ko saya ke good news pwede aramas korostipan choror sangkot pwede kauno Count Jesus akat to ewato good news. So good news may song euki yang child. Pag child nasa me miya kaporapor, child nasa me Satan elus. Apan wiyata masapwek tatong ki aramas mesa sa ipuan kamasang child. Ap ma amposan patitinan masa ng Koht kasyana na masapwek. Ngay sa masapwek. Kasyana na masapwek. Ranjiyo masapwek. Ranjiyo matawacha mela isay ko na patay masak chep porlang Koht. Sasaya mo tay pang wiyang murin mela masapwek. Rampo ka sa masapwek. So imenan karachi yang kamu yang karachi yang koras merong me good news. Puksaraw good news. Tarong amaw. Ibru isa kesu and their sin and iniquity I will remember no more. Tiparail kan ipan manokela. Imakarata kamu yung ngoy. Ansa magchasay kuwe ko ang Koht tipachay kancha chapu ko agit tipachay kancha pan mela sa ujuk apan sa machapan we ko ang kauno tipachakan naugidi Koht esetro tuwa aramas checking ka sabungala cheka ki no up sa wiata sa troka poyeta Koht naugidi me epan manokela tipachay kan
Imakareta ko sampal kichala na ledi na poson uya kisi or masocha mo poson socha ay poson atapuko pa renkot main kot melaw gito ay poson kita ay poson po poson ye yaleta tama kot masani o tatong mamor lale Ibro isak silu lemau let your conversation be without covetousness and be content can content to wajaga ni charki uya mamor pogita kauno masani mestreban forsake Esteban likit maliyay kamuila, Esteban manogay kamuila. Aramasaman mamuitang Christ amor, chon lang kan inchungiti ataral ng pugang kamor. Chon lang kan inchungiti ataral ng pugang kamor. Nang kayon son limaw isak silu, and this is the testimony that God gave us eternal life, and this life is in His Son. Okay, and that yet ka deo makauno coach ki young child more sojuk what me ran sapul mayeras. He that has the Son of God has life. He that does not have the Son of God does not have life. Iralagan me an kisapul mangcoach yeras na naral more an kumor sojuk. Iralagan me sojan kisapul mangcoach yeras na naral more resojan kumor sojuk. These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life, and that believe in the name of the Son of God. Okay? Because I am a man. Yabuya ntungwa ntungtong ke child nasa ma child luka younger sapul mangko tieras na child more sojuk ye ya child me kisa is in testimony mona I no I baba ho no I krama mona ban melao inda in ko sama ka mela ranwach ka bangolaya anda korso chipano so sangya abai no inanan padidin kabaga len clock maban mela and tatonya I korso chapano so sangya kamu yo ngoi chano so sangya makchaban mela kolanan lang pilipilo anano ya widan sawat chachana lel nan lang chap second point kimakchay ka morla teso Ima masa ng God miyagi, ima good news miyagi, ima puksarawi miyagi. Nan Roman 8 silisa kriyaw, ye that spare not his own son, but deliver him upon us all. Okay, ako sa yame. Kauno coach sotra kisokol ki sapul mayeras, abokach ki young child. Asang ta eo magchayban lama me aban tuwa kisokol ki. Leo jaka pura ni masa nan pompe ya nagistansal makauno Koht ka sampal ki sapul mayeras pakong sapul mayeras ekak mo itala po egi kamuyo ngoy asong tayo magchaban paki maban sitrokat kido soja okay ma pakong kauno I kaun Jesus I kat kido po egi apakong kitra so kasalapan e pakong kitra mo kat kido kitra Kamoro mimere en Christ. Pokita soja nchan man kak pointa tipan aramas. Nchan man me iralkan practice nang kadete marung magchay kino wata kata kilel ko emo. Kilel ang kataman king kichay me ncham kakamakaleeta aramas. So nchan man me uya kileliyo. Ap kauno kachkido sabul mayeras. Pokchay me man mo posonli. Esa taban mela soja kapanan kamor soja. Okay aramas pilginindang ya. Melal coach limbaga pangkalogaya, of course. Ko ngoy tawarong kalogolok magtabampon sa account Jesus. Mabakong Jesus, kasampal ki Jesus, I mayroong kilak chamal ki chachamen aleda chamen soy, chachamen kamelele of course. Tama uyawi ki chaye yikatek. Katek and tama chawiya yan Jesus. But Jesus I makamor, apo nga chay ralakan mabanaleta I. Nang kayong current riyaw isak limaw, but he that is spiritual, judge all things, okay? Aramas man may ipsapal nganon Koht patlong lala. Kareta esola nganon aramas kelew. Nganon Koht patlong lala kareta kakasawi mekaniya sa tama pong tama sapong. Tama kupurang Koht, tama kaideng kupurang Koht. Aramas man may socha ipsapal nganon aramas may memorki. Limited. Eschono kasakot, escho perenki, escho wauniki, megot me pit Samba me akilkilang. Aramas man me ipsapal miyayer amen koso. Kosawa kaite koson kadegap. Koson pilata tama mawo tamasway. Nang koryang current limawo isakisu. Therefore, if anyone in Christ, imakaradama aman aramas muitang Christ amoro kun yala aramas kap. Kamu yongoy sa tagak wugit kitrala.
kaun kelep kakwu kichala niya tapan melelin kolula kina loyang en sarawya kan botlong o ut kaun damoro so melelin kolula kan wado melelin wukla egisin kolula kan wado egisin wukla karaday mangkagela kay kamu pompong wet kamu yongoy sotra atra wewe lakap ichata wewe yan ansa wajoranat so scripture ka dayran buk sarawi ka may share mo kas kasayata kas ka yang child inis ki child the kansana ma ba the kama ba makchay pa mo itang Christ sa chay mo buka wan Koht so ampuko ay puko aledi mamor la tadongi ayata boso na bang kaerta so karasa ba may mo itang Christ ay mo puegi tami ko sayaw kaka prala chop nan lesson kayo waya ponopon siluo kasaleta sangan mor silu memia so ponopon kayo aramas kichay koros milale karyawa imi ko sayame tuaja yuyalar serien Koht mo itang Christ ay mor ponopon ko siluo sangan aramas me ewanger kauno ipil so besang so imi bansar na scripture kanan melka ka wala isak wano isak walu if I cherish sin in my heart sin deep may ban tuaja malagi temendagi memoriam tip nanay mongyong arya kauno sa trabang korongay kapakapakan iban wiya kapakap kauno sa trabang korongay kapakapin aramas tipan eucha makauno kang korong kapakapang kolula meman me asa me tipan I kolula I makauno pang korongay meman me asa me wiya tipa punsa sa tipakani wiya kapakapin paksawas kauno sa korongay kareda men kawang yang ke child pompowat itu wanai bilang keraci yang ke child naman sango child nan ki nganen karwaru bak child sa child lakap palian sa wacce mek child sa an sa wacce mek child rong masanok child karwaruan kapong ke child la mamiara masamen child kai long ki child na mako child so men lusang rupture child so men lusang mak child ko saya yang munin sampa karan bebok talanan lang apte karan sang kareta child so men lusang Jacque solon Jacque kuya kapag kuya wata up Jaiban lusang magchaila sa me konang chailan wiya me ko trak chais chowiya me chaila sa me chaila na kapungalan na pungang chaila Koht ak chai bonsasa nang kayo so ne tuaw if we confess our sin good news ma if we confess our sin magchaiban we kong kauno tipachaikan eban wiya me pung eban katin makong tipachaikan so ta sangan dibeo so ta dib eo makauno sa trapan makong eutra naban sutra magong mabuksaraw ka dede yang kecil ngin sarawi anso makamu yongo ipsapal chamu itong kauna chamor ngin saraw potlong ngin saraw makan wiya ka monch pachel ngin saraw mo wiya ka school pachel ngin saraw makan kangong ngayang kecil chilen men wiya ngin ta mapit ku prong Koht ngin saraw makan pil kawewe yang kecil buksarawi karena anso meceban sutra ipsapalak chelu yowatawat Chay sa wewe kita chay wat magchay bit sa trip sa bala chay kau tak saraw wiya megot mal wiya program and more wiya eukisan program ko magchay kanya atra mal aban sa magchay lip sa bal nganen Koht min yang ngana chay kan o kachay kak wewe ki panawan Koht kachay kak yaw kachay kak men wiya kapakap chay kak kapakapo kon wasa aramas mesotong saraw kakao na amnor esalong apon ni palingan Esto wewe Ariat magchay wewe gir achay puko kapag kinrael po bil kaun Jesus masani me kaunen sam dawat ako saya kaunen sam da ong rael kan memuidang Satan ang kakaun rael akin kamas kuni rael pretermen kamelele te kata memelelo so nani bro isa kriya isa kuno makamuyaman memuidang Christ am nor ap ko wiya tradib against ki tradib aria solar makabandibay. Okay? Na Hebrew isa kriya sa kuno, if we willfully sinning after knowing the truth, then there is no more sacrifice. Mao ang aramasaman mo itang Christ nor o abso pesang. And ya isala kamelele. Okay? Mengkakela kayang kecil, me Satan makin pitoya isang kecil ogon prodo. Egon prodo o estu prodo galep abang prodo kecil John abang prodo kecil so traw yaw de kan kecil masa nang Koht abang nasa magkecil target abang pralo wato me isman yangi so me walman pampatlong ren aramasaman makin so pesang kawano inanana suwat sang ninjapio
Ezekiel isak waluri isak payo. But if a righteous man turn from his righteousness and commit sin and does that same detestable thing, dami song ko saya aramas pungman, ma ewang kauno o iso pe isang amaw kan apungkan aprala pile wi aselin sene ni akon wi amaw or ya solar. Kauno pan manokela wi amaw karas me wi an interview. So imi man kakela kakin child, blood Jesus and one way. Blood Jesus, one way, no turning back. Karusia me pan soto blood Jesus pan lusang. Karusia me blood Jesus apil so besang bil pan lusang. Iraila kan me pan lalalabot lelnimi. Irail me panan gemor soto. Kalanganan kupur karusia. Iban utiar wasat. Kom kat stabong kolet te kom pil rong ilay mur. Saik pakeo kom luge yang Christ amor. Imen sa wasay kom ranwat o luge yang Christ amor. Luge yang Christ amor kapakabeo. Makampan alasang ni tuwanom. Kom kak pen wiyam kapakap mur de penam kosoy. Aptama kayo kosampal chay pampungki yang kao na magchay laramas tipan. Kichay ko Rusia iputit tipan pon sampawat. So traman iputicha pangkolanan lang. Apan so magchay pan. Chay pang katete men chang Christ ke lep makak wutan kichay ta. Kisan tepa chay kan. O chay pan surrender a chay more. Chay pan lukayang iyan wiyala chay kaon. Kom medro drogen lukayang i en wiya song ko more. Ap nan rana kan drogen manogela me ime kaon. Ime kaon wawagi ime uter ka kaon insenom kan. E song riyaw. Song ko more waya kaon. Medro drog chay kan wiyaki song ko more but chay kan wiyaka pakabo. Ab chay kan kangan kaon ka child. Pag chay wiyata penis in a child. So ibang kapakap. Kaon Jesus. Ipartisang komoy. Ikalangan kiyang komoy. Sapol mamoy masan. Ibagiyang komoy. Komoy ang kachin makong niya. Ikamelele. Ngayara mas tipa naman. Sang niyan so may iputi. Kairta. Olel clockwet. Ipartisang komoy. Ibagiyang komoy. Komoy ang kachin makong niya. Within kanya. Inchang Christ. Ikamelele. Inchang Christ keleb. Makakwiden datibaykan. Ibagiyang komoy. Komoy ang kachlong lalay. Komoy ang kauniyata. Sang metkola. Amen. Makambil miyawasa me mata kremi. Ibang kapakapan release power in God. Mamiyawa me matak, mamiyawa me somaw, te ampane na somaw, toke. Uksaraw masani chalen toke, kak toke mga toke, wasa me somaw, chay kapakap. O men count Jesus, kalangan en kamoy. Kalangan kiyang kamoy power o authority. Makamkachungkach kiyang kit sapol mamoy seri. Wasagak command, mokitin ngayon sound. Sakak kausaway, sakak waikasan sa peliandaw kaudi. Kaudi mo san somaw. Inchang Christ is against you. Ni marang count Jesus. Peliandaw kaudi. Lika mo utangan trapel korusia. Maginwato masapwek. Ipeliandaw kaudi o i-release faith. Poison and kakwerta nan moran korusia. Merong-orong sapol mamumasan. Ikemela patang koros melikam. Songan buya pa kan koros mesa kamela melikam. Ay kapagap kiyang kamu melalin sapol mamumasan. And rise up. And rise the faith in us. O take control. Ikaprayang kamu kalangan. Kabing. Wow. The worthy memory. Release po sapol mamuyara mas koros. Ni maran count Jesus. Muyach count at songkamor. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Kalangan ng Koht, kalangan ng kupromail. Chay pampilaw chupa na. Lakap. Nimen sang klaktuaw. Life. Bye-bye. God bless. Hallelujah. Praise the Lord.